Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Amarlin, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Daytoy pakasarita kat nang rugi idiadda ak pailaeng iti kolehyo tawen 1999. Daytoy inak isalaysay kat may papan iti kasinsin ko a babae akadwami iti abangan mi nga apartment. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marlene dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasado alas 6 iti sardam. Ngam awan pa ni Mina. Napnapanan man nga tanday dya babae aya. Padaytan. Mina! Napnapanam? Apay nga itaka lang nga sumangpet? Apay namin aya. Pakibibiyang ang dakla ka na yun. Makauma kayo. Nagbastos ka na sumong sumbat. Tapno amom. Imbilin kanyak ni tatang mo akit kitaan ka no adasaan anasaya at ngar aramidam ditoy. Kat, apay, dakas ayater aramidak. Saan mo ta? Diyak mo timbag akas na ah. Ha? Tikunak, saan anasaya at timay sa babae, akanayon nga agpakpakarabiing agawid. Nang runa kat adda ka ditoy. Adula amin. Daytoy matibagak kan ka man ng Marlene. Saan aga putag kakadwa tayo iti daytoy nga apartment? Kat kontrolin nyo ti garaw ko. Sino kayo dito aya? Boss? Nagkaro ka mo tan nagsasao, Mina. Kaslawan sursurom. Ar-aramidat lang ti pagrabengak. Tama nga no adada sa mapasamak kan ka. Kat ibagada binaybayan ka. I don't care. Basta, aramidak ti kayat ko. Awan bibiyang nyo kanyak. Di kay agdanag. Mangkita akto iti bukod ko apagyanan. Nakpuskol mo tan ti rupa day tababay. Isupay ti adaganas na makaungat. Ay, bastos talaga. Ne. Nakamisot ka mat, Marlene. Masurunak man ka ni Mina. Nasakit tinakam ko iti panagsasao na kanyak itay. Taapay? Sinitar ko. Tadyak kaya ti kanayon nga isasangpot na dito iti rabi. Ibaga nakit din awan ka no bibiyang ko. Masurunak. Rumbang ko nalpasan ti klase na. Katagawidan dito yung apartment. Talaga ama di ti aramidan na. No sa dino ket di ati papapanan na. E di na minsan, nakitak ni Mina iti may sa abasar. Ha? Pinaliiw ko no anya tigatangan na. Ang amawan mo. Napanla nagpagnapag na ijay. Ay, problema klakit din ti kadana dito eh. Sa paimbili ni tatang na kanyak, apakikit-kitak ka no ti anak da. Ngam, kasjay mo ter aramidan na. Apaan nakmat. Tinasaya at ipulong mo iti amana ti aramiden na dito. Apay, Mina. Diyak kaya ti makipagyan pa iti apartment naman ng Marlene, tatang. Tapay man. Sana nasaya at titrato kanyak ni Manang Marlene. Kanayon nakapaspasakitan. Buwisit akanoy jay. Isungag pagpakasya kada kayo, tatang. Kaya't kunti sumina kadakwada. Ang anak. Awan ti adu akwarta tayo tapno mangala ka iti bukod mong apartment. Tatang. Mayat ijayan mo, tatalo kayo. Kat makaminos kayo iti mabayadan. Agan anos ka pailag, anak ko. No kayat mo, ti makaadal. Uncle, kanayon amarabyan asumangpot iti apartment minimina. Kastaya? Wan, uncle. Kat tijak kayat. Kaungat nakpay. No kasta pagdamagak no sa dino ti papapanan na. Jack, amo day ta, Marlene. Iso pa nga asiyo tabagbagaan nyo kumanimina, uncle. Malala. Tabagbaga, kinto nagawi di jibalay. Naimbag kumaan no importante ti papapanan na. Ngam saan mat? Tamapan mat laang agpag na iti sentro. Ano mabalin ko, Jack, kaya't nagmay-maysa ka lang iti pagdago sa manak ko. Napya ko may apartment damanang mo, Marlene, tadada mangkit-kita kan ka.
Jak nga rod kayat ijay, tatang. Saan kami nga agkaalaan kini Manang Marlene? Istrikto launay. Kasano, kat kanayon kakanumot ang marabrabyan nga agawid. Imbaga na dayta? Ha? Tila ipulpulong na kada kayo. Saan na pud no dayta, tatang? Anya? No kayat yung ang makaadalak. Umanugot kayo iti kayat ko. Kayat ko tiyag may maysa. Jak kayat yada kaduan na. Ala, no day tati kayat mo. Hanggang ikarim nga agadal ka anasaya at tapno at daganas da tao nga agsaksakripisyo, wan? Un tatang, di kayag danag. Saya atat ti agadal para kada kayo. Ni Mina nga Marlene, apay ngawan mo tandagiti gamit na dito'y salas. Nang ipanan na kadagiti gamit na, Nakitak mo't asimrot dita silid na. Itamat lang. Pumanaw akon. Sumina akon iti pagnaudan. ne, apay ngay, Ay, basta. Diyan kun kayat dito'y, George. Adda sa bali ang mabalin ko apagabangan. sigurado ka. Tapno ayabak ti kabsat ko a babae, ta ison ti may sublat di tabakan ti asilid mo. Sigurado ak. Urayin nyo ni tatang ko. Taumay dito'y inton madamdama. No kasta, ada na biro ka na ni tatang mo apagyanam? Adda. Iso a pumanaw akon dito'y. Tapno awan ti parikot. Saan ka mo tapapapanawon kat? Ngam no iso day ti kayat mo. Awan mabalin ko, Mina. Ay na, giyaman tatang. Tapinat ganyo ti kayat ko. Nga agsulsulo ak iti pagnaidan. Wen. Ay simpa kon di lamisaan ken tugaw mo. No da kurang ibagam lang, wen. Awanin tatang. Naisimpak matindagi ti daduma. Mala, agawid ak pa ije baray, tani ato ti aramida. Sige tatang, agawid aktulat na no addamanen ka sa pula. Madamdama akpay nga agawid iti dagus ko. Agpag na akpay dito'y sentro ti syudad. Adda ko dyan nagparada iti asidag ko. Ni, siyak matikit kitaan ti driver. Apay nga ta. Hi, miss. Diyak mat am-amo dahit atao. Nga mapingis isang manak. Ni kinidayan nakpay. Ay, darasag timag na. Agawid ako ni. Nabayag mat basita na pimanaw ni Mina diti apartment tayo. Ngam, jaklat ta malipatan ti inaramid na. Ti saan mi anag kinaawatan. Panagkunak, nasayat no agkita kayo manan kinimina. Kat pagsaritaan nyo day tabanag. Ha? Simpahan nyo ti magbagiyo. Agpinnakawan kayo. Day ta tinasayat nga ramiden nyo. Tapno adda kapya kada tayo. Jakam mo. Ngam, kasla nga min narigat. No siyak pay laang ti umasidag kan kwa na. Isumat ti nakabasol kanya. Lipate mo tinapasamak. Kat bakawanem ni Mina, Marlene. Tapno sana day ta timang disturbuken ka. Sa bagay, husto ka. Agyaman ak iti balakad mo, Insan George. Kawanan yaman ha. Rumbang lahay nga pinnakawang kayo, tagkakasinsin tayo. Awan kas iti agsisinakit tayo. Agtitinulong tayo, kas dyan. Wow! Nagpintas dito ang sandala. Ipatas ko. Kita at no man ay matlaang iti saka. Kampay idi. Agin papadasak. Uray tsak matgatangan. Mina? Oh! George! Si Kamat! Anya tera aramidam dito eh. Si kakit di Apay nga da kapailang dito iti kastoy nga oras. Awan. Trip ko latag pasyar. Uray awan kwartak. Nagturid ka lagit din ayang agpakpakarabi Sana bali tadamot silaw ti kuryente. Saan nakas ije probinsya, nakasipsip ngat awan kuryente. Umay kakit di, tagkuyog ta. Delikado kan kati agmay maysa. Nang runa ta damot langham. Inton kuan, dakas ti mapagtangkan ka. Ay, nagsao ni George. Oray mo't sika. Adda ka mo't dito iti kasting nga oras. Sa nabalikan niya ka, talalaki ak, hanggang si ka nga Hay, oray. Ala, agawid ka ni tidagos mo. Delikado ti akpakpakarabi Ang mga numaisagmak ka. Amay katagkuyog tan.
Itulod ka iti dagos mo. Laglagi pam. Ado dagiti adik ita apanawan. Anya! Sakpayin ti madanagan iti kasdi nga aramidan ni Mina. Mas daawak mat nga miniti amana, ah. Intulok na nga agmaymay sa ti anak na. Kat amo na mat asigod aday ta ti aramid na. Nagturad nga agpakpakarabi eh. Uray ko man wadda kadwana, ang amawan mat. Bayamo, isumat ti kayat na. Ti agmaymay sa. Di namat namin kayat ti mabagbagaan. Ngimot tatang na, ayunan namot ti anak na. Itatag may maysan iti dagos na, nawayang aramidan na amin na kayat na. Ay, no kabsat ko lang nga mismo ni Mina, talaga nga ungtak. Nasaya at mo't no pimanawon dito eh. Tapno awan ti pakabasbasulan tayo. Hello, Miss. Amo, Miss. Napintas ka. Mabalin ka dito umabay iti tugaw mo? Sino ka? Saan ka nga, mamo? Ay ka, agam amuta nga min, Miss. Saan? Tinak sa labayan. Bastos ka. Panawanak dito eh. Nagpintas ka talaga, Miss. Umay ka. Mapanta iti nagtilugan ko. Timag. Ibatam timag. Pangasim. Saan ka nga, mamo? Miss Beautiful, I love you. Pangasim. Di nakpilitan. Saan ka nga, mamo ko naklangarudan? Aday wanak. Di ka kumanagin ko kuna, Miss. Umay ka. Mapanta iti nagtilugan ko. Ibatan na. Ditakan. Miss! Miss! Di naksurot-surutan. Si Kamot, Miss. Come on. Umay ka. Hi! Ha? Ada kagayam dito, friend. Dito'y kamot lagayam. Kumusta ka? Ay, agyaman nagtatakan. Sige, Miss. Lumaminsan tulangan. Sige. Agyaman ako na eh. Am-amom ka di dayjay. Saan? Diyak amam mo. Agyaman nagtema sida ka kanya, kapsat. Dandani ako na isagmag. Kunakon kat. Nakita ko ngamin nga agrik-rikyar kayo. Isong ay masidag akon. Isong ay naramid ko laang tirumban. Ha? Mina? Nagkuyog kayo ka ni Susan? Manang Maylin. Agam-am mo kayo? Wen, iso ni Mina. Sigod akadwami dito apartment. Sakbay nga imay ka. Iso ti bagbagakken kay di akabsat ko a babae, asumublat iti panawam asiled, Mina. Ay, Saan mo nga ma'am mo? Kaputa di makal ijay lugar ni nanang mi. isumat lagayam. Ay na, nasaya at matngarot Maragsa ka nakunay para itiday taan amwak. Mina? Manang Marlene. Kayat ko nga alangan day agundaway. Tapno dumawatak iti pamakawan mo. Kadagiti na aramid ko amadikan ka iti kanlabas. Ha? Pagbababoyak itan dagitim bagbagak iti kan ka. Pakawanin na kumar. No nasaktak tirik na yu iti. Naamiris kong dagiti bidot ko. Husto kayo. Sana rumbang agmay saak ngagpakpakarabi. Nang runa itikas kanyak a babae. Ala, huston. Napakawan kan, Mina. Kat agyaman na, tanakaamiris kan, ading ko. Saan idi nga gamam mo dami na kan Susan akabsat ni George. Ngam ga po iti lalaki anang bastos kini Mina, nagpamarangda akasla sigod nga agamam mo. Ket dita, pimanaw ti lalaki. Iti daydi matlagon daway nga ingkuyog ni Susan ni Mina iti pagababangan mi, nagkidaw iti pamakawan kanya. Pinakawan ko man. Manipod idin, nagkakadwa kami manen iti pagababangan mi nga apartment. Aging ga nakalpas kami amin iti panagadal mi. Daytoy man ti pakasarita.
To'y pagayam mo, Marlene. Pagayam Marlene, nasaya at matamayatan tilinangan niyo kini Mina. Naamiris ni Mina ti bidot na ket nagbalbaliwen. Ket dayawan ka mat Marlene, tas si dadaan ka anang pakawan ken kuana. Ket sapay la kuma, tagtultuloy tinasaya at alinangan niyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marlene, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.